ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Kenyau Trump National Youth Movement kala IT dakador khas hau sumbut Menteri Rangba uba pet yakatrat penroisor uba sniaw bhalang dhar bandawa yaka sarkar bakade ban pensange no mardor yakajing thmu ban pelong jakat henyut halum solan jongkas nong nong hali haloka nongrem bakani ka jakat henyut kade ka bajangai tangkum ba sanspa meter naka jaka basong basa kibrio Presiden Kaseng uba Louis Dotodong hakajing kram ikla pathai khubor hadin kajing kendo ya uba sniaw bhalang dhar ulaong bakani kajing persha ajong Kaseng kalong halor kanong rem bakat kum ka Waste Management Act kajaka thenyun kade ban long ka bajangai hadu praspa meter naga jaka basong kibrio Shu ulaong ru bakaseng kan persha bet lada ka sarkar ka thmu ban pelong ya ka public hearing na ka benta kani kajing thmu hadin ba ngi lale jurep ke kete jaka pon hari ngilap ba kade jaka ka ba bala isang sot sisa ibenot sisa bandiru nomor kita jaka ko pengat ba bat lada penlong ya kene jaka kum ke tourism spot na try kande ke jengker khu itu sino harai kai ka baskosi kalong bana kaliang ju kene sarkar kilet penban bat penbe jigini girang ba snong di komiti snong di hipat ba da ka ba ong ba ngin wanra ya kene martan hadu arspa akar thiet kene jaka te kata ka arspa akar kat kum ke jingtep ke bangio ada ginong sok snong Yung bag sarkar katmu bantir kadar san po artan kashi square feet. Arspa akar kata kadai kacik temu jom sarkar. Dia hakabede bukan ke benta. Kasang achanwa yam hin adu ke bersedang. Dia baklai I bagi dan ki nong song snong. Jong kata ke snong ke badan kumbalai po prayen ke ba persya jor ya kene ke jingwan jik marten. Namar kata ke jaka kadai jaka ke ba kata ke snong na hali dang bun ba ke pat ba ke bam don yang dosen. Kibal ami yang la don kon iwe arngot ru kim pat yo yang kasnong ka klam bahak jaka yaki harai hak jaka ba kasnong kan bahak jaka yaki ka ai penban da ka kubur penban berde sa ka marten saka urban development urban affairs department da hak bede bukan ke bentan galeng jongi hi ngisngap e ka sur jong pat ba hangtai hapo nong hali hak bangi I begitu ki pat ba bubun ki badan sa galeng jong marten ki amba ngitep khamba bangi anak kemartan kada kejegerku ngi syaptin namar kumba ka ega nuksa ka bangilai I kalong ba kada kemartan ka betul moyong kada ka wei ka nuksa ka ba la isam cik sisa mentapan ong pan le kunur kajing jabo kajing sma ka ba mla syu pan mudur ki pa ba ka wan nabar lani ki tourism ki tourist ki bawan nabar ki hab deng sngau bhai ki tourist da kana kajing sma namartan to yo le se kumba kalong na kate ka application ka bang UI ka sarkar ka pha direct ka ong bakane kam dai ka ka waste management project handrai ka dai ka landfill project ka ma supanda shuthe agini ki put par na silong ro khat le the antu phadan ga ege tip shu shuthe supanda kap badang nyam tu jakan panda tanah kaliang jongi he ibu agini ka city mata ka singi shau Deputy Chief Minister basnya balang kalong bangi ngi kwa ban ong ya kani ka department bakade sange no mardor ya kani ka jingtmu bantir kita jaka handai panbhai kita ke marten ke badan nangtai hapo maulai namar balai ki jaka hari khasi kimdai ki jaka ki ban syuade ya thir haka karteng jong development kalba ki pai ba jungi hadian hapot kin sa klem yang klem sam klem jaka klem puta ta halor jong kani ke nongrem kani ke sithi ke bangi pha kalong ru ba hadian bangi lawan jurip ngi lap yakini ki jingsham ki jungi ha ke bedai bat katakaan ke ba ka sarkar lamba juga waste management regulation act kadang katakaan ke ba ong ba na ki jaka pa ba ka marten ka de banjingal akum no pras pa mitar de handrai katu ka jaka hapo nong hali na po snong hapo lum salat tang san spa mitar kemudian kedan tak kembali spa mitar ni ars spa mitar ye bar kidan kitolong undi umbam hang tu kijong kibrio simat ha ka ba kini ka sarkar kong itu hanu sim dor no de kini kita jaka kiba syamat ke tu kijing ki benot ila kijong jaka ba na kersan na kale keseng ida kersan jor kini kita jaka kiba sengau tu kijing koridor juga kendo kadai kijing naga kandong iyo kabam kadi naga kandong iyo mansong marsa naga kandong iyo sibon kijing mentoy lakai ngiro halor ka kandong nata kadau kum kasang yang skam kenong rem banginam aila ya no ya noru ban ya thiet ya pet ya ka kandong ka bari jong pai ba
Onru judan por ban risik phone si ong banga ngam dan por na tangin saile ta nadu jong ubnai Julai ngala phone yu re hadu tangim yo ek por ban kendu yu ta hagbere bukan ek benta na kalian jongi hi ngis musi ba minister udai jong gejala bro goi umdai tang jong gejandels hare kum mak pen I mata ba dan por ban ekran ban ngi baraka chuk ka por wong ba ta ta ek ni sampai ke badan kap the last works ke bokran ka kentin ke bakhadu shop ini uang ba kane kamde ka kam juga minister kare ka kam jong direktor jong ke department ngilapan kre ka city shop direktor kalong ba ngin boldos ane ngin panbor ya direktor bodem sange no hak bede kane ka plan ke kita ke jaga po no mali kawai kalong kumni pi habang ilayu isai ya ka ai ka balada jia bat ka bangila mat kini senam man ha ka aku saw kerek jong ni benai beladap ngidang wan berjuret ya kematan habang impet ya kita ki project au impet ya kita ki ai ki baka government kali shwa hapo kematan tingila alap shibun tli ki jingtuna habi dei bat tugi ike bro khai ki jabo ki jaban ki lalong kumba ong landfill kemal hasu pendap bai ham tu kamdan kata separation jong kita ki nyut ki niar kumba ka labu daka municipal board benta kendan kendre ha ka jingjuret ni hantu singi ngilap bawat ya kini ki injection nata kita wai kita kila syukia tu bi ti hami di kania lada ka government ko ang ba kindan kindu ki ada ki set up ya kedua no project kaban la ban upgrade ya kini ki jaka teknik ne ban upgrade ya kita ki ya kinu ki jaka ki ba ki dumping zone ban ong no lada la ban upgrade ya kita balik ke seng kandan ya kenu ka jingkhang persa ita handai kai ka bang ila WE kalong ka sampel ka ba kabala WE bat kabala syai kedar hi kamartan haba dan ya nomor cipun tli ki project jong government ngani tu ifila lada kita kinong elam ni kita kinong sang hang ni sekretariat ki start dan tahu cipun tli ki jing mentoi ki bang yo na kini kinyot kini yang ngani tu ipi pipet hakibe ki jela pi ki bun hakum hapo Telangana fitep ngani tu ipi kapan mi hadu kumba kat no khat khandai metric ton au khat khandai metric ton ka energy waste to energy converting kadang kata project tungki bikisna nanta kadang kani ka kai ni ka kadang kani ka project tungki ro ka ang ki ai kani ka refuel derived fuel ya kata ro kila ban convert nanta sibun bi ki jing tunang ilap ban kani kidon ki machine kidon ki project ki government kala sat am tie ang bakimla ban pentrekam katkum kata teknologi ki bertemai tie balai ka penong yang i bangingin khang kalong bayo ni salia yo la sai kanong hali lo kanong kalmat kumbamat kamartan namar kan itu fi what you to dawai baki berat man hakani napo health department no ani tu fi kamdan benu kata sistem ni kata karukom ban berat kita dawai katkum kata ka app kata ka waste management app ani tu fi namar hapo pi berat kinu fi dispose ni dawai kata dan hapo pra lagi hapo nyau la ni pra tali kistap swab pin berat jalan fel yang dawai pihak ban liat pun jat ki ban penyap du dawai ban terlihat ban pendui ka buar ban vacuum meli hey kenang tu dawai penum dan ka efek sakoi ngan itu ipi habang ilayu isai bakamartan kadang hang tua kati kacirum kadi ka ka wa ka beri sti sepo yam anong ipi jelada kai barok hai ka bami nang tu kalong ka bi sudah kemat kadang kai ka bama ka beri ber ka yam sti kibun ki priu ki babam ki dok kha nang tu kibun ki beriu ki bayar jengi ki bayar som ki bayar sak ang tu kasai kan mi ki jingpang ni balong harukam la ban poi sudu ki skin cancer ki ikai namar beleng ni tu ifi kai ka jabo ka jaban ka bawan nang kai ha ka jingi kendu jungi ro ya ki beriu ki badai ban pai ha ka martan atu singi ro ki ang ba nakaliang hi jong kanika waste management ngan ong hang ni hapo jalan ka jungi kampat dalong ka ba biang ka bobet hadu kan ta tamarkum ka filter blabu hang tu ro ngani tu ifi kampat long 100% na ni banda penkuat cisha ya kata ka ne kata jabo ka pami nang dua kenang ba pila ban discharge noigi ba khai tingini diigi balong ki balong kata ya kalawai ba kata bendiu jong ila sai amar kum ba pila igi jaka buta jong kata bendiu jong ni menta kila dan red kila dan sedat naman la kiliang pipai ki border pipai kinu ka jingdo jong igi jaka kalalong di spa kilometer ane tu ifi ti habai dei berkani la dalang sel silang sel dengan kalawai berkecak bendria bajongi ke benang khangi ngidang roi ngidang par ki kat benang mixi ngidang kiu population kan bu kacing ya kecak bendria hi bai dei ni bro ngino ala dalele ruam ba phinnya le kam business ikani kam project juga waste management project apo no hali ngino ala dalele ruam ba phinnya le business kam namar ba kata kecik perlong public hearing kalau mbak kini gelaku prayeng gelalong minority pak
Tapi sorkar kan sim mega majority barang nanti kita seorang baik belajar. Hari ini emang kesencar pak demokrasi kita kita ni ke hak persyak nama kini kita kejaga cuki kami kejaga cuki sorkar kami kejaga simet jono kami kejaga rat sen berde jaga rat kita kejaga cuki pak bat kai ke bangi solusi kalau maka sorkar kamu banlek ke matang sky bakila ada lupa kejengnya penbat bat marsundan kata ke public hearing ya kita kita persyak berat berserut pantang itu kita kerja wat julia betul bat keseng acenwaya namar bangi ngila pengkret lupa lara pi ada kabor ngir ada kabor bat ha ketika sengit pi na pole jaring pinampoi jaka namar ngiru ngidan ka hak baniada kini personal jengin live ho prayen ke bela sak kerenjak mata hak kita personal jengki barang bagi dei kita persyak jeng mentoi kita persyak sarkar ngaong ya kini stakeholders ke statam ya gitu ki babon ki majority ki khamsat kini ke live ho prayen namar ki i kalawe ke persyatir jengki khod ke jengki bat kene ka khubor ke persyak sarkar banginam ala kita public hearing nyausi ai por sarkar ba kadai banlek ye ka muda lani ka urban affairs department nyausi kadai ban pensange lani kadai ban ajba halor kadai ka city ka bangi pha halor ke jing persyak ji laparat ye kata ginia ke bodi namar ye mesti jar ba ngidan ka hak ban express ya kita kan opinion ke jugi katkum ka hak sing sapa